čego radiš, ja žaljeti smirenije visokaja, ničetoju bogataja, počestjašeno načalniče Nikolaje, moli Hrista Boga, spasitja dušam našim. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i nje i prisno i vo vijek i vjekova mi. Ovdje dan svetloga slavlja i grad Barski raduje se i s njime se vaseljenje svalikuje. Pesmama i pevanjem duhom nije da nas je svešteno slavlje, u čast prenosa čestih mnogocelebnih moštiju, Svečitelja i čudotvorca Nikolaja, kao nezalazno sunce zasija svetozarnim zrakama, razgoneti tamo iskušenje i nevolja, od onih koji verno kliču, spasao je nas kao zastupni naš veliki Nikolaje. Gospodu se pomolimo. Srećan praznik, sretna vaša slava. Ja sam prisutan u vašoj kući, to dobro znaju direktori i mnogi od vas, više od 20 godina. Prvo sam bio prisutan u Kolubari, pa onda Polis osiguranje, evo treća izmena, nadam se najbolja, Sava osiguranje. Meni je vrlo drago što sam ja svake godine bio od ustanovljenja slave vaše firme, gde sam se zajedno sa mnogim kolegama, evo ovom prilikom i sa bratom u Hristu, ocem Vladimirem, molio Bogu i Svetom Ocu Nikolaju da vam Bog bude milostiv i da vas Sveti Nikolaj, arhijepiskop Medikijski, bude zaštitnik, da vas zaštiti od svakoga ovozemaljskoga iskušenja. Vi ste kuća koja osigurava, koja se brine o mnogima. Daj Bože da imate što više komitenata za osiguranje, a što manje oštećenih. To je dakle i svrha i naše molitve i to su i vaše želje. Daj Bože da mnogo ljeta i godina slavite svoju slavu kao zaštitnika vaše firme i svih koji u njoj rade i svih onih koji sa vama rade. To su želje moje i želje moga brata u Hristu i neka vam je srećna i ovogodišnja slava u novom zdanju, prekrasnom zdanju, a koga smo mi pre ovog obreda i osvetili i Bogu se molili da ovo zdanje Bog ogradi anđelima, kao što je to rekao u Starom Zavetu car David. Uzalud se graditelji trude da sagrade kuću, uzalud se vojska trudi da sačuva grad, ako ga Gospod ne sačuva, niko neće kuću sazidati ili grad sačuvati. Prema tome, anđeli Božji neka čuvaju sve vas i ovaj objekat prekrasan koga smo mi danas osvetili. Bog vas blagoslovio, svako vam dobro darovao, još jednom srećan praznik i Hristos Voskrese. Evo ja da dve reči kažem, inspirisalo mi ovo evanđelje koje danas smo pročitali. Pre svega želim da vam čestitam i slavu i osvećenje, useljenje u zgradu. Hristos dolazi i vidi Zaheja, koji je nizak, krasno, popeo se na drvo da vidi Hrista, ko je taj čovjek koji dolazi. A Zahej, starešina carinika, odnosno poreznika. Čovjek koji je mnogo šta uzimao pare, neki put i nepravedno, neki put i pravedno, i neki put i više nego što treba, i dočekuje Hrista i kaže: Hristos, dolazim u tvoju kuću. I sad na opšte zgražavanje, Hristos, jedan čist, jedan veliki čovjek, oličenje čestitosti, pobožnosti i tako dalje, sve znamo šta je Hristos, ulazi u kuću jednog grešnika koji je mnoge oštetio, a ovaj poreznik onako u pokajanju kaže: ako sam nekoga oštetio, četvorostruko ću da vratim. Dakle, ni ovdje imamo odštetu, znači u samom evanđelju već se pojavlja odšteta, znači ako je neko oštećen, treba da mu se vrati, pa i smisao vaše službe je da ako neko nekoga oštetio, vi ste ti koji treba da vratite i da nadoknadite bilo ko što je učinio, ali treba to opet da bude pod Božjim blagoslovom, pod Hristovom desnicom. Neka vam Gospod podari snagu i moć da zaista onako u pravdi Hristovoj, u ljubavi Hristovoj izvršavate svoju misiju
u ovome gradu i u ovoj državi. Živjeli na mnogo leta. Amin Bože da. Sad će se domaćin potruditi prvo da nas pozdravi i da nas posluša. Ja ću samo u 2-3 rečenice. Drage kolege, pre 36-7 godina prvo ova firma je počela na teritoriji Srbije da radi u Prijepolju, neki od vas to znaju ili ne znaju, sa 5-6 radnika. 1992. godine je počela da radi u Vlajkovićevoj i u Sremskoj sa 40-ak radnika, normalno i u poslovnicama nekim, a već od 96. kad smo osveštali prostorije u Jubilejnom centru i kad smo prvi put ušli u sopstveni prostor, bilo nas je 80-ak u 300 kvadrata. Oni sada, evo, posle 12 godina, ima nas 360 i nešto, evo, goste će me ispraviti, koji radimo u ovoj firmi u prostoru od 5000 kvadrata. Ja se nadam da ćemo ovom progresijom da se uz svesrdnu pomoć i vašu i našu, da se širimo i da postanemo jedno od vodećih osiguravajućih društava. Srećna vam slava svima. Završili smo sa ovim oficijalnim delom. Od sada pa za sledećih 2-3 sata, koliko budete raspoloženi, napravit ću jedan mali koktel ovde, odnosno na terasi, jer većina vas nije izašla na terasu, znači može slobodno kroz generalnog direktora kancelariju da se izađe. Ovo vam je jedinstvena prilika da dođete kroz tu kancelariju, a sveći put ćete na Krđu da dođete. Neko vam je sretno sa svima i prijatno poručenje. Zamolio bi ove momke da krenu sa bićem i posluženjem i da donesu ovde za naše goste. Hvala.